Halo. Dobar dan. Ko je? Zamolio bih vas, ali zaista bih vas na početku lepo molio kao normalne ljude da obustavite ovu emisiju i da prestanete sa ljudskim životima da se igrate. Jovan? Jovane? Molim. Jeste, Jovane, gde si, Jovane? Zašto pričate o magiji i zlu koju u sebi nosi, a ne znate šta pričate? Ne, nismo htjeli da edukujemo narod, ovo je edukativnog karaktera. Obrazovni program, jeste. Sedi radio. Tačno tako. Vi da edukujete, vas dvoje. Dobro, ali možete... A dobro, sad nemoj da Jovane, se ljuti. ja samo prvo moram da vam kažem da ste vi potpuni hitove emisije, da vas mnogi Pa to ljudi me ne traže. zanima. Dobro, evo, onda samo da nam objasnite malo gaće. propa, da. Možete vi da nam objasnite šta je problem sa crnom I magijom? zašto da obustemo emisiju, evo, pa zbog vas. Mogu. Dobro. Ajde! Zlo uvek dolazi tamo gde ga ljudi najmanje očekuju. To treba da vam bude jasno. Dobro. Vrata ulaza su slabosti ljudskog srca. A to ne znači da magija ide samo na slabe ljude. Ljubav i mržnja, glavni su razlozi zašto ljudi rade magiju. To je tačno, dobro. Crna magija nema veze sa istinskom magijom. Znači je samo princip evokacije. Evokacije? Izvini, šta je evokacija? Jel to nismo najbolje razumeli? Ne zanima me, stvarno me ne zanima. Dobro. Slušajte dalje što ću da vam kažem. Slušam, dobro. Hoću da pričam. Dobro. Izvini. U magiji svi gube, to da znate. Nema pobednika i nema gubitnika. Karma kažnjava sve. 4 su subjekta magije. Naručitelj, vrač, žrtva i demon. 5. element je sudbina. A nije Mila Jovović više, dobro. Naglašavam svima onima koji to rade. Svesno ili podsvesno. Ali to ne znaju. Vrač samo spaja magiju, to je astralne kanale. Ali magija djeluje kroz naručitelja. Naručitelj je kanal protokasalnih sila. To sa astralnim silama tek nismo razumeli. A to je zato što si glup i ne znaš osnove i praviš se pametan. A šta se? Obratite sada pažnju, neću da vam ponavljam. Dobro. Ako ste stalno bolesni, osjećate umor i iscrpljenost bez razloga. To je I nervozu i gubite volju za životom. To je pop. Može da se desi da poludi skroz. Jasno. I to ti je neko bacio težak oblik astralne magije. Astralne magije. A dobro, a što je... Ne znam Astralna magija, to je ono... A to... Da, a što je problem da mi o tome sad pričamo ako je to već toliko Jel problematično? vama tu psovni palo na pamet da možda baš ti crni magovi saslušaju, a? Koga? A? Nas. Vas, vi koji široke narodne mase hoćete da edukujete. I šta će crni pop i crni enes ako vam bace magiju na glas? Vidiš. Možda ne bi bilo loše da vas gledam malo za promjenu pričate u sebi. Ali dobro nije Jovan Pakostan. Jovane, naš drugar, Jovane. Izvini, samo te pitam da nam baci magiju i da mi ne možemo da pričamo. To ste Zamenimo. A šta mislite? Zbog čega je onda vodu magije toliko poznat u celom svetu? Oni mogu da nam naprave koji vi mozgovi vaši ne mogu da prokljuve. Naši mozgovi. A šta? Vi nemate pojma da državni vrh stoji za magova. Stigli smo do državnog vrha. Političari, Ej, pa jel vama dvojici uopšte ne pada na pamet kako se vrši manipulacija širokim narodnim masama? Jeste ikad stali i zapitali se kako jedan prosječan čovjek ustane ujutru, poludi i povijesi oko sebe? Ustane ujutru, To dođe čovjek. Jovane, meni se čini da se mi malo udaljavamo od teme. Ne. I kako ima veze sa ovom temom? Oni plate magu, magim putem neobjašnjive sile snaga uma da posredne njihov um i onda pobije sve te ljude, jer to bi dalo neke mudonje na taj način zato što je aferu političara koji mogu srušiti neku vlast ili da poruši kompletan sistem. Jovane, a mogu vas dvojica maloumnika, samo brbljate. Mi smo maloumnici, se čuo. Vaše priče za malu djecu, nemate pojma što uopšte i kad za gusti tražite pomoć od mene. Ja tad neću jer nisam vama smešan. Nismo, Jovane. Ali moje da vas upozori na vreme, a vi se zajebavate. Dobro, Jovane, samo polako. Jovane. Nema više Jovane. Stane, Jovane. Jovane, samo sekund. Bravo. Ja sam pitan čovjeka za kristalnu kuglu i ne vredi, ne slušam ništa. Dobro, održano je predavanje. Jest, realno ja sam se postidao, ništa, završamo emisiju. Ništa, ja sam malo umam, šta da kaže. Hvala ti puno, Jovane.